Sala tal-irġiel fl-Isptar Monte Carmeli mhix denja biex tagħti l-kura lil pazjenti u dawk li jirrisjedu fiha. Dan ikkonkludih il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali Denis Vella Baldacchino kif spjega illi din is-sala li fiha jirrisjedu seba' pazjenti li għandhom problemi ta' abbuż ta' droga ma jistax jirreferi għaliha bħala sala. Fi storja żvelata mill-Journal Times of Malta, l-Kummissarju saħaq illi l-istruttura tal-binja mhux sikura u l-pazjenti jinsabu maqfulin mingħajr lanqas biss jistgħu joħorġu fil-ġnien biswietu. It-twieqi huma mbarrati bil-perspex u saħansitra l-qraba ta' dawn il-persuni ddeskrivew dan kollu bħala tortura mentali. Il-Kummissarju insista li jekk bħala pajjiż qed infittxu li nollu l-istandards għad-drittijiet tal-persuni taħt l-att tas-saħħa mentali mela dan il-post mhux idonju. Rabta ma dan kollu, it-Times intervistat lill-Ministru responsabbli Ġotja Nabela li saħaq illi dawn ir-residenti jistgħu jitilqu l-hemmx ħin iridu u li dawn in-nies li kieku mhux qegħdin hemm probabbilment m'għandhomx saqaf fuq rashom. We're talking about a ward that is giving refuge to people who would otherwise have problems on the streets. I was very clear in Parliament. Fid-deskrizzjoni tal-Ministru dawn mhumiex pazjenti u jekk ma joġobhomx jistgħu jitilqu l-barra. Attitudni li xxokkjat lil bosta kif il-Kummissarju Saħħa Mentali insista li l-istruttura mhux deċenti u l-kondizzjonijiet huma limitati ħafna. Fatti illi juru li jmorru kontra drittijiet tal-bniedem. Fatti illi għall-Ministru Abela ma jagħmlux liċken differenza b'nuqqas assolut ta' empatija. These are not patients, these are not persons who have been committed to a mental institution. It's a place for people who require a space, a roof over their heads, and meals which we are providing. But they are free to leave. Fl-aħħar jiem il-Professur Andrew Azzopardi żvela kif l-Isptar Monte Carmeli mhux se jingħalaq u se jokkupa pazjenti meqjusin bħala long term. Dan ifisser illi Ġotja Nabela se jmur lura minn kliemu meta se ilu kien qal illi l-isptar kien se jinbidel f'residenza għall-anzjani.